Abakwasirwe harimo Adolf Mpoza, Marcelo Rutwama, Specioza Nabunya, Theopista Birunje hamwe na Rosemary Katsime bona batura ba Rwenjobe umugombora yapacwa. Enyuma ho twakwata abantu ababaire nibanihirwa kuba nibali abantu then nka polisi nka bulijo nko bwekora yatwara obujunanizibwa bwokuba negeno maiso kuseruliza abintu ebyabaire nibazibwaho baite okusasa kandi kitusasize omukire kikeire kiro kino abantu abataketegerezibwe bakwase omuhanda barumba amakaga abantu abakwasirwe basisa amajuga bugona bagatera hansi ebintu byabo babisisa ekyabana baye bali bakozere ekyokuba kusangana enyama z'abantu n'obunaga biri kimu kyona bitu bakwatibwa bagenda polisi baito bagire polisi nyona hosi na yaye twajayo twasanga amajugona gasisa sisirwe gokezibwe cyonka twagenze kuseruliza twasangwa ngo amahembe nigo gabayega mu isiri so nkanyomwe kulembeze ninterera ekichweka kyaitu ngo abantu tubene ngeso kandi tureke kutwalire biragiro mu ngaro obu haraharo hensobi twine kwikira abakwatwaho tukabasobora ensonga eyo niko bakakoraki bakatugaidingamo. Jackson Barema uri mukuru w'entebe ya kabiri habo mu rukagwa cyabasara nagira ngo bino kushasha habo ibikorwa bibi biriko yongera umushweka cyabo konka abagokize tibakamanye nitutekiza kakuba government etuyamba abantu abo batagaruka kakuba bagaruka baraza abantu baraza kwamara kuba kintu ubusungu bwinja ko bakabashanga bino bundaga harimo nenyama cyo tibacenga nezenki bafuna handi ubara batwara babo batagaruka kuno akakusikira ngenyarozera abantu ebintu babazaga kasinga abantu bagaruka basaba kubayita so nyo kusaba omukurasi we gomboreno abantu abo batagaruka ababasha gukurekeraho okutwara beragira mu ngaro abakwasirwa bwa hata bakumirwa ha polisi nkure ya Kagadi obwo kucyondoza kuri kugenda mu misho gasha kwa Thomas tumwebaze.